Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi Yacu Updates. Ni amakuru agezweho muri kano kanya turi tariki 2 z'ukwezi kwa munani 2025. Rero nk'uko twebamenyereje cyangwa nk'uko mumaze kubimenyera, tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Kuri ubu ngubu rero tugufite amakuru menshi, ariko reka tugaruke kuri iyi nkuru ibabaje cyane yabereye hano mu Rwanda, ivuga ko umusore w'imyaka 35 y'amavuko wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho kwica ateye icyuma mu mutima mugenzi w'imyaka 42 y'amavuko, afatwa ari mu gihuru arimo kugerageza kwihisha. Ibi byabereye mu murenge wa Boneza, akagari ka Kabihogo, mu mudugudu wa Rugamba, mu ijoro ryo ku itariki 21 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yabwiye cyangwa se yahamirije ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Igihe ko ibi byabaye rero icyo bapfuye kitaramenyekana. Yagize ati nibyo koko Nzabarinda yishwe atewe icyuma mu mutima, barimo basangira inzoga nyuma baterana amagambo. Icyo bapfuye ntikiramenyekana. Yafashwe arafungwa mu gihe iperereza rikomeje. SP Twajamahoro yakomeje avuga ko buri gihe polisi y'u Rwanda yibutsa abaturage ko bakwiye kwirinda urugomo n'amakimbirane, cyane cyane birinda kunywa inzoga z'inkorano usanga ziba intandaro y'urugomo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Naho ku yandi makuru twifuza kukugezaho kuri uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa munani 2025,